Jel svake ili samo ove srebrne? Stavljate previše, nešto treba. Svi boja, je? Svaki boja. Okej. Ne kadar attığıma baksınlar. Dikkat et. Pogledajte. Pogledajte koliko stavljate. Dovršavamo. Ali ovo izgleda meni puno. Pa on treće stavlja puno. Ove treće stavlja puno. Okej. Dobro. Kağıt alayım. Ide prvo srebrna. Bunu böyle alırsanız daha güzel. Ako uzmete ovako. Herkes böyle alsın. Hiç kimse şey Sad neko yapmasın. ovako ima papir, nek ide od čoša. Prvo ide ona Srebrna. srebrna, pa ide ova prva i druga. Poredano, pored. Şimdi kıyaslayın bir tane. Jel to dobro? Okej? Tamam.